ngiyabezwa nje abantu bayakhuluma ikhethe mahlala Kokstad Bhongweni uGusmampuru Pitora Simex bangani bami ungamfiseli umuntu ophilayo mfethu angene kulela jele okuthiwa iBhongweni eKokstad lapha mfethu kahlathi ijele lokukhondema umuntu leli lapha mfethu uthi ungena mfethu esangweni kunebhubesi mfethu elichafula igazi ngomlomo nangamakhala mfethu nangezindlebe mfethu uyabona wona bosuphuma lapha mfethu kunemvu mfethu ebheke phansi ethe uyatshelwa ke lapha ukuthi mfethu la kusebhonga iyabhonga indoda mnganami uyabona ungena uyibhubesi bathi ungena unje uphuma unje uyabona lapha mfethu uVusimahlala uzofica mfethu okha lapha the Nigerian guy afice okreja lapha nale awuthi yomlungu afice othilili Mzimela and baneminyaka othilili Mzimela behleli lapha afice George Thomas baneminyaka behleli lapha and vele le section yakuyona uye R10 yilapho ke mfethu okukhulunywa ukuthi ngempela it's the most dangerous prisoners ehlaliswa kuleya section mfethu lapha ngokomthetho kuseshwa kathathu mfethu lapha kuseshwe ekseni kuseshwe emini kuseshwe ntambama ofcosicwebu lapha abanqeni futhi ukuthi mfethu vele mfethu kufakwe security ngo12 ebusuku abanga uzoba kuseshwe ekseni kuseshwe emini kuseshwe ntambama kuseshwe ngo12 ebusuku uthi uzalinde bakuseshwe ngo12 ebusuku babuye ngo3 bese kuphi nje isidingo sokukuthatha ukhethe Mahlala asiwe lapha ngoba ePitora Simex ebe right ePitora Simex isimex mfethu uyabona and seyakhiwe kabusha ngoba iyake yavalwa lo mjida abantu ananasmart eqile weqa lapha bamthatha bamuse Kokstad uyabona and ziyafa iboshwa libamnganami uyabona ziyafa lapha ama week awubuyi ulusi intuthwane mnganami uyabona kunomphatho security lapha onenhliziyo emngaba bathi siqebu lapha uzofonqakula lapha ko CMC uyabona mhlawumbe ke manje mfethu iKokstad seyajika ngoba kuthiwa seyaphatha umlungu uStain uyabona kuba usofika ngizaka saphetho mathenjwa ufika kathi kuphetho zimeme futhi kuzimeme benenhliziyo embi kakhulu lo yamuntu uyabona nje mina bafethu angisiboni isidingo sokufaka lo yamjida lapha and ziyahlanya iboshwa lapha ziyafa uyabona lapha mfethu wangena mfethu uHIV positive mancane amathuba ukuthi ubuye lapha tshela why ngithi mancane amathuba ukuthi ubuye mfethu eBhongweni ulokhunzi udla amaphilisi ama-ARVs isizathu mfethu lapha awuvumelekile ukuhlala netreatment yakho ngaphakathi esiseleni kumele ngasonke isikhathi iphoyisa mfethu likulethele iphilisi lakho njalo ntambama iphoyisa sisuke likhona sectionini ene kwavala iH kumele wazi ukuthi kena vele ngeke usalithola laba abantu mfethu bakwazi ukudefaultisa 3 days kulandelana sometimes bakulethela iviki lokho phinde bakudefaultisa usuku olulodwa phinde ya mngana ziyafa iboshwa yabona ubona isiboshwa kuthiwa kune dust engena lapha ecourtyard uyabona kune dust ke engena lapha ecourtyard kune vice and kuyabanda environment elejele alikho lihle lakhe lo ngaphansi komhlaba kuyabanda must ukuthi ube nevayiza ngaphakathi idust yevayiza mngana ingena la emakhaleni yabo shawa iTB uthi usalindele lalela ushawa iTB une uHIV njalo uthi usalindele ukushawa le TB yokuthiwa iNDR ushawe NDR ke bafethu yile TB le akuvumelekile nje umuntu asondele eduze kwakho ngisho iphoyisa masondethu yakho ufaka isifoni kancane ukuthi usinda zifile iboshwa siyazazi ngisho anenesmart hayi ukuthi kena bakho abagulanga mnganami uyabona abagulanga khona amadoda ayivikela umsebenzi wawo yabo othola oshobethe lapha mfethu we ende usekhona lo yababa ayisuka bhabha yini kodwa ibhlungu le kwamfise umuntu ophilayo angene